Wih, dek neneng. Wih, kau balik tu dasa he. Senden hai dendok karak kayak gares kun dasa aku silenyo. Dendok aku sapa ko. Wih, makan neneng. Pada kali tu dasa he anu he monyet mempe. Cekipak itu medas ternu de. Compak di lapangan sepak bola men tidak pernah dikasih gol. Kelakan sapa dia ke dasa he. Hai, sapa tak jaringan deki. Ajak ke jaringannya jadi mempe kak he. Hai lah gaya. Iga memang stilok telepon de. Duda anu ba. Sibuk ka sapa jaringan. Papa pauto tak deh indok syurita. Hai, elok kiboti tantajiu di sidrap dan hubungnya atau ke ayah di neneng siapa tahu engkai sistem nue macam makeup macam henna anak gani sekundria lo jadi hubungnya jadi sapa kak jaringan pajak kan soalnya diajak jaringannya jadi mempe kak kundria he usah pareng gue lo kat telepon sapa di internet ke kayak macam ya makeup mah henna di sidrap wide neneng namu masarakku namu sibuk kuah kama henna mu hubungnya mulu hai nak ba hai waseng kanurena bapak neroi mondo di desa Bulawatang kecamatan Pancarijal lo makeup mahenna to ku di sidrap monro kepoin bahannya nunna Instagramna Cakra Sari Makeup apa bahan nih rong atau TikTok na kepoin bahan nih melok cara nama makeup nenek mas cantik tau pokoknya apa cantik kok bang so putri kama se apalagi kok tantajin nun di makeup di Cakra Sari henna nak beton nak pokoknya desambian dita kalau nama mode apa mode seding elok rumah henna, elok makeup pengantin, pokoknya segala macam makeup hubungin bahan nih. Enggak tuh anu nah Instagram nah wah kolendro. Cakra Makeup bertempat di Bulawatang, Sidenreng, Rapang. Wide beti ulu pai he, ulu beto aja kibat tuh yang cavale anu rena bapak neroi macam makeup di sidrap. Cari ke sini WA na le, hubungi ki. Wih, alena kali biasa makeup kah tuku bos ketelu. Biasa ro loh tunar ko sidrap mantalah kaiku loh. Alena kali makeup kare sini we ana le aga pala masung kay rumelo he untung kamu runtuh sa kak kode mai. Padahal ropa biasa ro hena gareseu jem kalina na tapamuruntuh sih kak. Aja bahan na ko hiya. Pak Witten ni haun no lah neneng kekeo monro kwa apa ko jar bahan. Oh, ke kun reneneng he. Aku ja. Oh, kasih kun reneneng he. Oh, Witten ni haun no kana ko. Hai neneng kalau huah ko neneng kira-kira nenek ko mendaftar ke matu audisi akademi lolos semua welong elona bundar Sugiarto dibilang benci aku rindu lolos semua kan bisa dau to supaya anca artis toa lo bangga rodita ko engka sahabat anca artis lolos semua kira-kira ba lolos ko napa lolos ko bapak Neroy hai beti kamu nemu itu kamu nanahai lo beti lah ya cari ngerak ko muru no kamase weh sarano namu pusara dolo kamu namun toje ti kamu nanahe beti lah ya we lama rupa lo saya mendaftar akademi hai tanya no nana asiri ko di umuru no kamu ste mumun he tu masyanti mas ngalenu sak danu ne wi umuru no hai nenek no he wi de ya sanda yang ka pendaftaran akademi nenek Indosiar ro iko na jolo lulus po itu ibu tu toneng gambar tetek ko benanahe beti nenek ini na kamu namun itu di tanah pau ge nek kon artis kak radon le bangga mau mita kak ada lupa jom mita kak di televisi mah tuh nenek kak mau nenek kak nenek mega mau anak daro kalah saya nenek tapi berjiwa muda lo marah kamu sedih nak lagi kung kak demam mode gugur kok kamu saya nenek marah kok betul ditai kok sih lo mana mau majamu tak kali sedita nah lenyaknya itu tapi ramu kembali semula sedih deh majamu tak sih kok dita nak simpara kai kalian udah cau nak jadi janda sih kalau si kon jaga itu senang elok kak mencaji kupu-kupu malam elok upok ini kok sedih beti yo gaya kak mau sengak janda kate apirang nggak mau sengak pada pelakor ke hai beti sadar kok tidak selamanya itu perempuan mapirang pelakor namanya juga gaya tahu dinai apa lahir kasih kude putih dari bola apa rumah mah tahu lah jangan sembarang menenahai wide baper si tundria pak asyori niko hitalan neng aja muta mentos di kuahita nak sempar kayak kalian tadi kuahin puro ta munjeng apa punya saja jadi kasih kuahita kalau dalamnya